kebap tüketilen yerlerle ilgili olduğunu biliyorum. В България това е думата за богат човек, старата. Bulgaristan'da hala zengin bir insan anlamında kullanılıyor. Мисля, че бих искал баща ми да беше жив и да види тази книга на турски и да му разкаже как се приема в Турция. Мисля, че много би се зарадвал. Keşke babam hayatta olsaydı, ona Türkçe kitabı göstermek isterdim ve Türkiye'de nasıl kabul edildiğini görmesini çok isterdim. Türkçe kelimeler dedikten Türk Edebiyatı'ndan okuduğun yazarlar var mı bildiğin? Çünkü edebiyatımız Bulgaristan'da epey çevrilmiş durumda. Да, разбира се, чел съм и в книгите си правя някакви задочни диалози с Орхан Памук, с неговата книга Истанбул. Tabii okuduklarım var, kitaplarımda zaten gizli göndermeler de var onun İstanbul'la ilgili kitabına. Тампинар, знам човек, Танпинар'ı който се biliyorum. занимава с времето, който е Zamanla много ilgilenen важна bir yazar тема. olduğunu biliyorum. O da çok önemli bir konu. Чел съм турска поезия. Türk şiiri okudum. Как се казваше този автор известен, който говори? Nazım. Назъм Хикмет. Назъм Хикмет. Nazım Hikmet'i biliyorum.